دما خوش به تماشاوانین هجا ام د وشانک تایبت ده ایرو لپیش بریونه. ایرو دانه ویس به تماشاوانین هجا هل بجارتن جبو پارلمانتویا سوریای لپاریزگهن سوریای هاتن دست بگیرن باجار حسکی انجی پاریزگاه حسکی جی یک جوان دوران بو که هل بجارتی تدهاته گیرن. کمیته هلبجارتنان یا کو جالی انگو جبری و هاتبو تعیین کرن ایرو دانه ویس به نونرین کوی جه خود ناوا پارلمانتویا سوریه ده بگرن هاتن هلبجارتن. اف ناوندین هان لباجارین حسکی لقامشلو هر وها لپاریزگاه حلبی لباجار کوبانیجی ناوندین تایبت جبو هلبجارتن هاتن دست نشان کرن گلوه داره هر کس چون ناو خودان ولوه داره جبو کو جه خود ناوا پارلمانتوی ده بگرن هنونر هاتبون هلبجارتن و بندی دنگدانی بون. دناوا امبیجن لباجار انجی لپاریزگاه حسکی تنی 15 کرسی جبو پارێزگەهی هاتبوون هەلبژارتن ji aliyê hikûmeta demkîve. Ji van kursiyan dê 5 kursî ji aliyê serokê hikûmeta demkîya Sûriyê Ehmed Şerع dê werin tayîn kirin, ji bilî wê jî wê 4 kursî ji Kurdan re were hilbijartin ku ev Kurdên han cihê xwe di nava parlamentoyê de bigire tenê 4 kursî ji bo parêzgeha Hesekê hatibû hilbijartin. Yek jî wê ji bajarê Serêkaniyê dagirkirî jî wê li wê derê jî endamekî ciwan cihê xwe di nava parlamentoyê de bigire. Li bajarê Kobanê jî temaşevanên hêja du kursî ji bo Kurdan hatine hilbijartin an jî hatine tayîn kirin ji bo ku Kurd cihê xwe tê de bigirin. Li bajarê Efrînê jî sê kursî ji bo Kurdan hatiye hilbijartin. Ku li wê derê jî Kurd jî dikarin cihê xwe di nava parlamentoya Sûriyê de bigirin. Ji bilî ku em bêjin hejmara kursiyên ku herî kêm li parêzgeha Hesekê hatiye destnîşan kirin ew em bêjin saetên sibehê ku hatibû destpêkirin hilbijartin tenê çend saetan dewam kirin piştî wê bidayîbû ji ber ku hejmara kursiyan serkeft gelekî kêm bûn hem ji bo Kurdan hem ji bo êdin jî gelek ew demahan nebirbû. Gelek partiyên siyasî jî û rêxistinên herêmî ji bo redkirina van hilbijartinên ne ewleyî an jî em bêjin ne em bêjin derveyî zagonî derzagونî bertek nîşandan daxuyaniyan dan ev hilbijartinê han red kirin û gotin ku ji bo Kurdan ku hejmara wan di vê erdnîgariya Sûriyê de digihêje zêdeyî 20 ji sedî 4 kursî tenê ji bo wan pir kêm e û ew diyar dikin ku ev gavahan weke paşguhkirineke ji bo Kurdan di ser erdnîgariya Sûriyê de ye. Berê serkeft. Belê Zozan, belê temaşavanên hêja Sibaha îro proseseke dengdanê ya şeklî û ya sînordarkirî li çend bajarên Rojavayê Kurdistanê pêk hatin, ango xelk hemû neçû ser sindoqan û dengê xwe bi kar nanî. Ji ber wê yekê jî îro dema ku em daketin nava cadeyan me ji xelkê siwal kir ka ew çi difikirin, wan gotin ev ya sindoq nîne, şêweyekî demokrasî nîne, ev ya ferzkirin û ev ya tayînkirin û di heman demê de destnîşankirina çend kesan e ku berê navên wan, lîsteyên wan, her tiştê wan yek bi yek hatine pêk anîn û ewa çend sindoqên dengdayînê yên şeklî ku hatine danîn ji mafê çend kesên tenê ku biçin dengê xwe bikar bînin ew jî di çarçoveya xaleke şeklî û weke destnîşankirin û di heman demê de weke yanî wisa sîstemeke ku li dijî prensîpên demokrasiyê wisa xelkê pênaseyeke rasterast ji bo ev prosesa dengdayînê yan ha ku li Sûriyê pêk tê wisa nav lêkirin temaşavanên hêja ji ber ku ji mafê her kesî nîne ku bi şêweyekî azad û bi vîna xwe ya demokratîk biçin ser sindoqan û dengê xwe bikar bînin. Lê belê sîstema Sûriyê sîstemeke tersî hemû welatên dinyên cîhanê ye. Sîstemeke tenê ku desthilata navendî çend kesan destnîşan dike ku ji mafê wan kesan heye ew tenê biçin dengê xwe bikar bînin. Bêguman eger ku mirov vê di aliyê hiqûqî de jî bigire dest ev ya li dijî prensîp û di heman demê de pîvanên yasayî yên cîhanî ne jî
جبر ویکی او یا راستی گلک برتکین تند هاتبو نها امی جوارا بحثا دیروکن پارلمنتو یا گل یا سوریه بکن یا سیستما بره چاوابو و یا سیستما نها چاوابو وکی که امزان سیستما بره تنه مجلسا گل قاشو کو ناو لیدکرن گل لی تو رولک گل تیدانیم بو تو دنگک گل تیدانیم بو جه پراتیکا حکومتا دمکیا سوریه تشتا کو نهاج دخویه تنه دوباره کرنا سناریویا رژیم بعثه یا روخیایه جبر کو راسته تو دبیجی اوا تشتکی جبو گل تکرن مجلسك گله پیوسته گل بخوا دنگ خوا بده وان کسان وکه نونرن خوا دستیشان بده لی اگر کو ام میدان بنرن زوزان تماشاوان هیجا شخارا لوسو سرت بنرن نها مثلا ازوتا ام حدو دجور 18 سالی رانه پیوسته ام جی بکار بندنگ خوا بکار بینن جبر کو اوین کو بچند مجلسا گل دا جه خوا بگرن ویل سر ناوه ما بریاران بدن ویل سر ناوه ما بریارن در حقا دست نشان کرنا چرا نویسا ما دا بگرن لی ایرو لسر آخا ما پروسه که دنگدانا شکلی پیکات نجما فیما بو که هم دنگی خواه بکار بینن اویا دور دا تماشاوان هیجا او دو بندی خویا دکه بیوی روشا سوریه بر بکووا بچه اموه پیش را زیدتر دالیه وی سیاسی دالیه وی حقوقی دا گوتو بیش دکن لی از دخوازم یعنی ام دخوازم دست بکه چند زانیاری تکنیکی لسر پارلمنتو یا سوریه وکه کو سوریا ناولید که مجلس گل یا سوریه چند زانیاری و چند دتای تکنیکی چند تفاصیل تکنیکی یعنی امیوان بریکا ویدیو لکه جوارا راگینن یکمی جار پارلمنتو یا سوریه پشتی روخاندنا امپراتوریا یا عثمانی د سال 1919 هنده یکم جار پارلمنتو لسر آخا سوریه هاته بود دامازراندنه پشت راجی پشتی کو پارتیا بعثه پشتی کو پارتیا اسد هاته سر دستلاته د سالین د ناورا سالین 60 و سالین 70 دا و سایدی وان ناو لیکرن مجلس گل یا سوریه آنگو پارلمنتو یا گل یا سوریه کو اویا یاسا و زاگون و دهمان دمه دا رفورم بینگهین پیکتینه آنگو گلک ارکو و پیورین و جهنه لی جوه دمه و حتی آنها شخواه زیده لجم خلق سوریه وسا تو ببیجی هر کس بچه دنگ خواه بده به عشق و به شوق تشتکی وسا جو دسته که دیرو که سوریه و حتی آنها تنه بویه جبر هر تشت شکلی بویه ایرو جی تشتا که مدیتی مروف نکاره ببیجه اف دنگ داینه لبله اویا دست نشان کردن و اوا توصیف کردن باشه اما چند زانیاریان جوارا راگیرن تماشاوان هیجا بگشتی مجلس گل یا سوریه و که کهونجی و هوله دیبینن و که کهونجی لسر و گرافیک دیبینن اوجی مجلس گل یا سوریه پارلمنتو یا گل یا سوریه آنگو اوا سازیه که دستلات یا دناوا دولت بکو خودی پایه که برزو بلنده و اوا گلک ارکان یعنی او دکاره گلک تشتان بکه بشوی افکار مزوزان بحث بکه لبشوی که گشتی دسدو 10 کرسی دناوا پارلمنتو یا گل یا سوریه دهنه اوا ددمکه دا ددما رژیم بحثه یا تکچوی دا چند کرسی هبون دسدو 5 کرسی هبون لینها باید 110 کرسی پشتی کو رژیم بحثه تکچو د قانون سال 2024 دا ایدی سیستم که وسا هات دست نشان کرنو و گشتی 110 پارلمانتر جه خود نوا پارلمانتو یا گل یا سوریه دا دگرن تماشاوان هیجا باشه لی جناوا وان 110 کسان او ایجاروه چاوا ورن دست نشان کرن 140 کس وکه که دست بی که دا جگوتی هنه کمیته شکلی دین اساس کرن اف 140 پارلمانتر بریکا وان کمیته سینوردار وان کمیته شاخی بچوک که تنه چند کسی سینوردار و چند کسی بچوک پیکته او تنه دچن جبو وان 140 کسان لسرانسری 16 پارێزگehên سوریه دنگی خو بکارتین لی د سیستما سوریه دا خالک دن یا سوسرت و خالک دن یا بالکیشه یا تایبتمندیه که بالکیشه برکی هون لتو ولات این جهانه راستی ویا کیجی نین جوان د 110 کرسیان 7 کرسی
ده پارلمانترین که ده نونفیا گل بکن به شیوه که راست جالی سروک حکومت دمکی یا سوریه احمد الشرعه تینه دست نشان کردن آنگوش بو دست نشان کردن وان هفته کسان تو صندوق و تو انتخابات و تو تشتکیدن پیک ناینن تنه تعیینه که رسمی جالی احمد الشرعه شرع کی بخوازه لگوری کوش شرع دبیجه ده هنه کسین بیرور وان یعنی وان هفته کرسیان لسر وان بلاف بکه دابش بکه بگومان اما ده پیش روش ده شاهدی جوه یکی رج بکن لی ایرو کسی دنگ خانه ده چند کسی انتانه چونو دنگ خو بکار آنین ام بچن سلایتا دویم زوزان می ده پیش روش ده بنرن افچی کسایتین کو سروک حکومت دمکی هل بجارتنه جبو کو جه خود ناوا پارلمانتوی ده بگیره دناوا وان د صدو دهان د تماشاوانین هجا و گو هفکار میجی گوت د 140 کرسی جه کسین کوج ل پاریزگاه هندن ان سوریای د ورن هل بجارتن اما هنکی بحثا پاریزگاه حسکی بکن جبو پاریزگاه حسکی تنی 15 کرسی جبو هاتیه هل بجارتن و 5 کرسی جه عالیه ام بیجن حکومت آدمکی سروک حکومت آدمکی احمد الشرع و به هل بجارتن جبلی و جوی 4 کرسی جبو کردان لپارزگاه حسکی د وره هل بجارتن جبو کو او کسین هان جه خودنا و پارلمانتویا سوریه ده بگرن لعالیه که دنجی لباجار کوبانه تماشاوانین هجا تنه 2 کرسی جبو تمثیل کرنا کردان ده هندره پارلمانتویا سوریه ده د ورن تعیین کردن و دو کس تنه وجه خود ناوا پارلمانتویا سوریه ده لباجار کوبانه د جه خود ناوا ده بگیرن. استشکی لسرویه که ببیجم جبو کوبانه مسئله که دنجی در کتیه هوله جبر که وسا خویه کو ایدی یعنی سر انجام و یعنی و پروسس ایدی او جهاتنه دیار کردن جبر ویه که کرسیه که کردان لکوبانه جکیم دبه آنگوش بو کردان جبو باجار کوبانی کو باجار کی 300 کرده کو باجار کی بنشته جهن خاین رسن کردواریه تنه یک پارلمانتری کی کرد ج باجار کوبانیه دچه بو پارلمانت یا سوریه دچه جه خود مجلس گلی سوریه دادگره دست به که دو کس بونه بشرا لگوری زانیارین که ما به دست خستنه یک کسی که تنه ما یک کرد و یک جیش پیکاتای عرب بوی اوای هر کد دچه اجمار کردان کیم ترده لگوری تجی تبیر خسر کف تنه جبو باجار کوبانه کو باجار کی تواهی کرد لهنه تنه یک کس وکا کرد جبو پارلمانتویا آنجی دهندره پارلمانتویا سوریه ده کو کوبانی تمثیل بکتنه یک کرد هاتیه هل بجارتن اف یک نشان ده کو حکومت آدم کی هینا جیرولا کردان و جه وان ده اردنگاری سوریه ده پاشگاه دکه سرکف ام بردوام بکن لباجار عفرین جی کو هینا بشک جه ام بیجن جباجار عفرین هینا داگر کریه و دبن سروریا دولتا ترک و چتین ویدیه سه کرسی تنه او جی جبو باجار عفرین هاتی هل بجارتن کو او جی هجماره که کرد جه خود نافا ویده بگرم بگشتی ام بیجن جبو کو کردن ایکو جه خود نافا پارلمانتویا سوریه ده بگرن هجماره وان نزه ده ده کسانه و کمتر جی افتش خویانی دیگه کو هجمارا کردان کو ام بیشن لسر اردنگاریا سوریه کو زیدتری 20 صدی هجمارا کردان لسر سوریه انجیل سر اردنگاریا سوریه هنه تنه جبوان 10 کرسی وره هل بجارتن ده هندره پارلمانتویه ده اف یک نشان ده کو حکومت آدم کی هنجی دخوازه کو کردان لسر خاکاوان پاشگاه بکه سرکفت. بله زوزان ام بچن سر سلایتا دویم ام دمک ده بحثا پیواجویه که گیرینگ دکن حتی نهاجی لگلک پارێزگەهên سووریە هینا هەلبژارتن پێک نهاتنەوە کە نمونە ئەگەر ئەم بەحسا ئەس باوەڕ دکم لە پارێزگا سوێدا لێ دەرێ حتی نەها هین تو هەلبژارتن پێک نهاتنە ئەنگۆ یعنی لە سەرانسەری سووریێ هین ئەف پرۆسەس پێک نهاتیەوە کە کومە بەحث کری ئەگەر کو بە شێوەیەکی گشتی ڕێژەیە کردان لە سەرانسەری ئاخا سووریە دکە ji sedî çend dike zêdetirî ji sedî 20 ئەنگۆ mirov تماشاوانین هجا لگوری هجمارا گشتی یا کرسیین د مجلسا گلیا سوریه دا اگر مروف دابش کرنه که اگر مروف تقسیم کرنه که چه بکه و دمیج مافه گل کرد هیا کو اوجی گل کی قدیم و گل کی رسن یج دستپیکا آوابونا بشریت و حتی انها لسر و ابنگاری دیجی گل کی هری رسنه اگر مروف وسا دابش کرنه که چه بکه و دمیج مافه گل کرد هیا هری کم کو
چل کرسیین وان د ناوا مجلسا گل یا سوریه ده هبن لی تشتا کنکرت یعنی تشتا کمپلکس یعنی ها کل سر روی عبد دخویه کرد تنه هری زیده هم ببیجن هری زیده تنه دبن خودی 10 کرسیان شخواره حساب کن 10 کرسیین کردان ویل همبری 200 کسین دن بکاربن چه بکن 10 کس لهمبری 200 پارلمانترین دن هلبته و نکاربن تو گوهرتنان جی د ناوا یاساین بینگهین ین والیتا پیک بینن جبر و یکی یعنی بشکی هر زیده جو کردان شخوا بشیوه که راست و پیواجوی جی بویکوت کنو دبیجن به تو آوایک جاواین ام جی خود وان انتخاباتان دا ناگرن جبر کو اویا لگوری راستی دموغرافی و لگوری راستی واقع دیروکی یا گل کرد لسر به آخه اگر مروف هفرو کرنه که مقارنه که دنابین دوان دا چه بکه و دمه تشتن عجیب درد کردنه هولی بله افشی تی وی واتیه کو حکومت آدم کیشی دخوازه رولا کردان و هبونا وان لسر اردنگاری وان پاشگوه بکه و ام بیشن بر به امحاکرنه و ببه بله ام بچن سلایتا ام بچن سلایدا دنجی ام هنکی بحثا کارو خبات ایگو دکاره اف پارلمانتویا هان انجی اندامن و پارلمانتویا هان بکن امی هنکی بحثا چند خالا جوان بکن شخوا گلک خالان دکارن اندامن و پارلمانتوی گوهرتنان دهندره سوریه دچیکه امی بحثا هن جوان بکن یک جوان جی در خستنا یا سایانه کو ام بیش وکب عربی دبیش سلطه تشریعی دست اندامن پارلمانتوی ده هیا کو دکارن هن زاگونان ام بیجن درخینن هن زاگونان راجنه هن گوهرتنان دهندره زاگون و ام بیجن قوانین کو دهندره سوریه ده پیکتن دکارن وان بوکهرینن و نرین خوا ابیجن و او لگوری هلبجارتنا لوی درجه دهندره پارلمانتوی ده دکارن زاگون نو درخینن هولی جبو کل تفاهی سوریه پیکوره لعالیه کی دنجی ارکدار کرنا اندام نونه دکارن وک اندام پارلمانتوی هلبجارتن خو بکن داکو ام بیجن میناک وزیرکی جبو ام بیجن وزیرکی آبوری وزیرکی هندرین اندام وزارت برپرسین وزارت اندام دهندره ویده مدیر منطقه وکو ام بیجن گلک برپرسین هان دکارن جالیه پارلمانتران و ورن تعیین کرن دهندره ام بیجن وزارت و دورن حکومت آدم کیده لعالیه کی دنجی شوپاندنا کار کو اوجی دکارن دهندره وزارتان دا و دورن کو گریدایی ام بیجن سیستما دولتی سیستما رژیمیه دکارن لوی دره هرن کار لوی دره بشوپینن نرین خوشی بیجن دکارن گوهرتنان و ام بیجن باندوری لسر کار وانجی بکن جالیه اف پارلمانترین هان لعالیه کی دنجی گوهرتنین دستوری کو دکاره اف دستورا کو ام بیجن حمو سوریه لگوری و دچه کو اوجی تین هلبجارتن دهندره و پارلمانتویا هانده اندامن و پارلمانتوی دکارن دهندره و مجلس هانده دکارن نرین خوابیجن اوجی لگوری وان انجی بنرین وان دکارن دستور نوجبو سوریه ورن داین و پیک ورل سر تواهی اردگاریه گوهرتنا دستور یک جخال سرکه تماشاوان هیجا و پیوسته کو یعنی اواد دستور که نوجی جبو سوریه وره ساس کرن دا کو ایدی همو پیک هاته انجواکا سوریه بکاربن بشیوه که دموکراتیک لسر و خاکه بیشین جبر و چنده گلک دستلات مجلسا گل هنه و توش گلک خالین بینگهین ین دولت و بگیری اوا مجلسا گل دکاره وان رفورم بینگهین پیک بینه لی ایرو رو پاشگوه کرن گل کرد نوا مجلسا گل یا سوریه دا بگومان اویا ده بخوره خطره و مترسین گلکی مزن بینه جبر که ام زن حتی انها ناو کومارا سوریه زوزان کومارا عربیه سوریه ارتش عربیه سوریه زمان فرمی دولت زمان عربیه بگومان خلق کرد نل دیجی تو کسان بونه لی اوجی دخازن وکه گلندن به زمان و چاند و کلتور خواه بجین و دمه اگر که کرد جوه مجلس تین پاشکو خستن اوه دمه خطریه که استراتژیک که دیجی کردان پیکته ام بچن سر خالا دنجی بگومان گلک خاله نوی هنه و گلک سیستمه که کمپلکس یا راست که زوب زو جهبدو در ناخن نیوکا اوه مهه 24 پارتی و تبگرین سیاسی و ریخستن جنانیین کردی چه گوتن اموه پیواجویا یا انتخاباتان جبو مجلس الشعب جبو مجلس
قال يا سوريا قوتن ام بويكوتكن ام ردكن ام تبلي نابن یک جوان پارتیین سرکیجی کو پارتیا بینگهین یا دامازینه را شورش روجاوای کردستانه پیاده پارتیا یکیتیا دموکراتیک وان جی گوتن جبر کو اوا پروسه بتو اوایک جاوایان نونرتیا گل منا که جبر وی که او هل بجارتن بویکوت کربونو گوتن ام تبل نابن ام وی که ناسبکین و اندام ریوبریا پیاده بریز دار احمد ج اوروپای لگل مبا ام ج ناسبکین کا او چما بویکوت کن و اف پیواجو و روشا سوریه بر بکووا ببت بخیر هاتی بریز دارا ام همه و پرسیج تا سوال بکن چما و اف پروسه بویکوت کریه و اف یک و روشا سوریه بر بکووا ببا سريد اسلام ورجبوي في درفتاني انا كما امتفي في البجارتين بنا بليه نا قال كرد وقال سوريا توايجي دسرات داريا باس حتى وقت ما او تيكوشينك دام شاندن ووكاكو بهاتي نافكرين شورش دندری سوری ده چی بود شورش هری راست جی دندری روجاوای کردستان ده بود جبوی با گهراندنه کی درست جبوی با گهراندنه کی راست دندری سوری ده چی بی نکو امهرن سیستم کی نجات پرست دیکتاتور آباس 62 ساله ده سرداری کرد ام بینن بگهرن بسیستم کی بعين ذهنيتي يجبو بيك كرياري كو انا دبن دوباره كرنا ديروكا انا باش بعثه جبو بيك ما وقت بيدي و بارتي دن بهفدوره ما دانشاندان جبو قال خافتي كوشيناني ما كريا نجبوي كو شرعيتك بدن دستهلاتداری که نو بذهنیتا که دوباره کرنا و ذهنیتا بعث برنگه که دیتر یعنی آنا اب مجلس آنیا کو هاتی آوا کرن یا کو تی هاتی تی آوا کرن آنا خود تمام دکه ده هرما کردا ده ام دکارن وینا ویلی بکن ابایا مجلسا گله تل نوارو کاوی هری تل دتای ویدن هری تل راستی ویدن هری آبایا نه مجلسا گله آبایا مجلسا نونرتیا دستهلاتداریا دمکی آشامه نونرتیا وینات که نه نونرتیا نه گلی کردی که نه نونرتیا گلی سوری تباید که ام مجلسانیا کوتی آما کرن حتی نام مجلس جی گرک السر نوی هرتن دهندره و وان بریارن حکومت آدم کی ده چینه با کو هجمارین کرسیان ام بیشن جبو پیک هاتین کرد زیده ببن و جبو پیک هاتین دنجی کو جه خود پارلمانتوی ده بگرن اگر افروش نهاته گوهرتن و سوریه بر بکوفه هره ها از دهاتم سروی يعني ملت سوريا تبعي بريجي مهم مجبود نبدا كردجي او ناجي برطرف كريبون سروي اساسي جي ملت سوريا جيشتي نبدا كرداتي كوشينا كلهمبري و سيستم كر او سيستم روخاند انا اف سيستم هنا ابري ببرياكو انا شامي رونشتي ريبريا دمكياكو انا هي او انا بخوي داسل لينجي قددن يعني إيروتني نهما بيكاتا كرد جبري جياني نرازية بيكاتين سوري تبايج جبي ترزيني نرازينه دتش هاتنا أوليكرين يكجي ترزيكو هاتي مشاندن يعني اوانات بيجين فلان كس نونري هواية يعني حفتيش صادي حفتيش برلماني سوريا تصدوا دها حفتي كان يك شخص وان تعين دكي جقالي سوريا رد بيجي أبان وناري وانا از هفسروكي حكومة دمكي ما ادش ديلا هوادا حفتي كسي تا هل بجيرم أبان وناري وانا وصدوا تشلي دي ترجي دي ساجي أويا هل بجارتنا وأبان وناري قالي سوريا حمو بيكاتانا أبايا يعني از من هاج وانا سورتك ريكير بطاقه البجارتني درجه ما بعض دبون دما كده از خبر نمزتي برلمان سوريا بوم بايا وينا ويا رجما بعض شتكن رجما بعض
شخارا قایمک چیت کرد لیستک چیت کرد بخواو پارتین جبهه به دگو اولا ایمنن و دبن ویده رجی 4 کس 5 کس هشت نفاله دگو هون هموجی سری هردو بخون سر ویا کار بکن کیش و چه آنی و دبو روژا داویجی قایمه زل پیاد کرد اولا تبایی سری خو حتی بنی خو قایمه زله یعنی قایمه زل کی بود دکتر جواب بعضده قایمه زل اکوش عالی دولت بدهاتن نه تندری لیسته ده بود اما تبنیه واند کرن اف لیسته کو آنا دبن و اف چابدریه کو آنا دبن تبایی قایمه زله یعنی تبایی قایمه زله ده که بنا بکی دیتر که گوتوش بویه که یعنی اف نزیکبونیه کو آنا دبن روژا پاشا روژا سوریه بری کو دبن گرک اف پرسای جوانا وره کرن یعنی اف کریاره کو آنا هندکن هون خواه دبینن وصیل سر اراده گلی سوری تبایب طیبت اراده گلی کرد اونهنا کاتینن دبیجن آبایا نونره ونه اوانا اف پرسای گرک مرو جوانا بکی پاشا روژا کی وقت کو گلی کرد و گلی دیتر دندری سویده تی کوشین کری و اوقا شهید داین و اوقا yani verankerin çi bu jbuye veya bu akit ne jbuye veya jbu peki yani şarkirine jribe biriya Suriye demekireti xostin ku afkir yarın ku dibin mesela meclisan netevi abakirin bivirengi hükümetek abakirin bivirengi ama ana parlameneki çi durxada abadikin bivirengi everaş kudi ve biçi راوش برو کلید کرنه بده چه یعنی همون تشتوری کلید کرن یعنی اف هودان نشاندان تندری پیشیا پیشگوتنی ده گرافا به مجلس چیه گرافا به نام قانون درخی گرافا به نام دستوری چی بکی من ده چی بکی و قانونش کیره درخی و قانونش دستوری را درخید بشگول برجواندی دستوریه و دستوری بگوره و دستور الگور کی بگوره و دستور الگور رژیم هایی و الگور ونا بگوره و کسات تعیین بکی و کساش بوی کی تعیین بکی جبوی اراده گلی سوریه جبوی اراده گلی کرد تعیین بکی نه و جبوی گر یعنی بری سلوغانك هبود ادخال هشتاد الدستور السوري ده بعربية بيجن الدولة والمجتمع ملك البعث تقول دولة الجفاك ملكي ما وك بعثي واش فرض تقول بعثية تقول دولة الجفاك ملكي ما أمانة جي هاتية برنجة كي دي تركيا دي برنجة كي حفتي كرسية همان قوتن تم ملكي ما أبايا نابي أزبوار مودفيالي ده نعم قبول دكن ونقل سوريا تبعي قبول دكن ويدي كوشين أخويا ديمقراطي الجبوي فقهراندنه كيس يعني أم دندري سوري ده افقاتي كوشين هاتا مشاندن جبوي وغراندنه كي ذهني بو نجبوي ام هرن ذهني كي دوغما كي بعثي نجات برز ام بينم ذهني كي اسلام راديكالي انكارچي بكن نجبوي وغراندنه كي ذهني كو هركز بكار بيت اراده خويا آزاد دندري في ولاتي ده مناستا ما خويا آزاد دندري في ولاتي ده بيشي بله برزدارا نفتي كوشين دوام ببين بله و استراتيجيا وج ايرو شنو بچرنگي با اگر اف كريارن هان بردوام بك در حقي بكاتين سوريا بنيرن استراتيجيا ما وقت بريجي دسالين بري 2011 جي دوي وقت بدجي مدقوت سوريا كي ديمقراط هرمين كرداي آزاد برنگكي آشتيانه برنگكي سلمي گلی کرد تبایی ابری باز جبوی خواه البجارتیه و بیتی کوشین خواه ديمقراطي بگلین دیتر یکو اراده وینا مهمش و بیتی کوشین بده مشاندن یادی ترجی مرجي سوريا ايرو وين رين نادكو اب عقليتها هنا بفيرنجي رين بيشا خبكي وبمشي واراده كذا قبول لك ازبياجي بيجم وقت قبادي تر هوا بسا يكمين اباكرنا برلمان سوري بيشتي هلوشاندنا عثمانيتي جوي وقتي حتى وقت دما ايرو تبري رجيم نظام بريس هاتنا السر اراده قال سوريا تباير ونشتنا واراده قال كرد قبول نكرنا ليه قال كرد ببرا قال سوريا قد بن سها الرجيم كيان ريفابريكي هشمنديكي اسلامك راديكال ده نديتيا عليه قال سوريا قالك
ملتكي مسلماني أما علماني بو إنساني علماني بون أما دمان هذا لك بتخلي إرادة كدي ترفض بكيش بو فيك أزبا ورم تني نعم حمو بشين ديتر بيكاتين ديتر كودندر سوري دهنا وبيتي كوشينا خا أصلا تكوشينا خا يا ربا أصلا تكوشينا خا يا أشتيانا وبدن مشاندن وأزبا ورم مرجع وغراندن يجي هنا مرجع دوهي هكا كودوهي دندر دند سراداريا بعض ده مرجع وغراندن يجي بكو لبش بكو دولتكي tam emni bu, istihbarati bu. İro'da, deman hada, او مرت هنا بله برنگکی لزگین او وگارندن دبیج بو ویکی امج ریبریا شامیه دمکیرت بیجن اف ذهنیت هنه روز بروز هوا برو کلیت بونی دبی راست و کلیت بونی جی نجبوی جبوی تبایی پیکاتا نباشه تایبت جبوی گلی کرد جبو ویکی هم دبیجن یعنی ایرو 24 ماه پنجایه هکا کو ببیننگی نزدیک اراده گلاد بندندری سوریده و امجوان کسی کو ایرو تبلی و مسرحیانی بونه و شانوانه پیکنوک بونه امکارن جنه بجن شانوه کی پیکنوک بونه بلا یعنی دبش بی اراده بی گلی بقرن اب گلینی اب خوی اراده خطاین بکی یعنی هون نکارن خوارن فرق بکن لسر بی گلینی بجن امن اراده هوا بله geleki spas bu te brez spas kim ku til gelme bu endam ereveriya payde brezdar Ahmed ja Avrupa'ya li gelme bu spas kim her bir şey gelek spas babejdar bunate bale tamaşavanın hicab vi avay bu ava prose veke şanuyeke pekenuk bu ya rast tegeheke balkeş bu penasayeke balkeş bu veke şanuyeke pekenuk bu jberku bere hanek nav hene و اوه دست بکاری خواه بکن و پرسید آلی حقوقی دا چاوات نقاش کرن بله تماشاوارین هجا جبرکو آلی و حقوقی جی خودی گرینگیه که تایبتی جی هم بحثا گل کردکن که هجمار نفوسا و نریجه کردان لسوریه بگیشتی دیگه زیدتر سدی بیستو و بوی آوای دیگه که هریکیم 40 کرسیین کردان هبن لینها کرد نخودین 8 کرسیانن جی باشه مروف دکاره پاشگوه کردن گل کرد نوا مجلس گلیا سوریه و نوا دستور سوریه دا علیه وی حقوقی ده چارچوبه یاسایی حقوقی دا چاوا بگیره دست مروف دکاره گوتو بیجه که چاوال سر پیک بینه دوی چارچوبه دا ما دیداره که تایبت لگل پاریزر کرد ماموسته گلال کاسانی پیکانیه که هم ببینن ماموسته گلال دا علیه حقوقی و یاسایی دا چه ده بیجه بله تماشاوانین هجال پارێزگەها حەسەکێ و لە باژارێ کۆبانیێ پرۆسێسا هەلبژارتنê ji bo meclîsa geliya Sûriyê ango ji bo parlamentoya Sûriyê dest pê kiribûn sibeha îro bêguman gelek alî ji prosês û sîstema dengdayînê ya ku hikûmeta demkiya Sûriyê destnîşan kiriye gelekan bertek nîşandabûn hejmarek partiyên siyasiyên Kurdî jî ku di nava wan da Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD jî heye ku ew jî yek ji partiyên damezrînerên şoreşa Rojavayê Kurdistanê ye bi şêweyekî giştî 24 partiyên siyasî jî ragihandibûn ku ew prosesa dengdayînê boykot dikin û ti kandîd û di heman demê de namzetên xwe jî ji bo parlamentoya Sûriyê navên wan berbijêr nakin wekî ku hûn jî dizanin rêjeya Kurdan li seranserî Sûriyê bi şêweyekî giştî dike zêdetira sedî bîstan. Ango eger mirov dabeşkirinekê çêbike herîkêm Kurd dikarin çel parlamenteran bişinin bo meclîsa geliya Sûriyê. Lê sîstema ku niha hikûmeta demkiya Sûriyê ji bo prosesa dengdayînê û ji bo prosesa meclîsa geliya Sûriyê sîstemeke wisa daniye eger ku te hejmara parlamenterên Kurdan bi şêweyekî giştî komî ser hevdû bikî çi ji parêzgeha Hesekê çi ji Kobanê û çi jî ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi giştî 10 parlamenteran derbas nake ji lewra ew jî bûye sedema karvedanên tund û weke ku me gotî jî hejmarek partiyên siyasî yên sereke ew prosesa helbijartinê boykot kiribûn. Em ê van pirsan zêdetir di aliyê yasayî zêdetir di aliyê hiqûqî da li gel parêzerê Kurd mamoste Gulal Kasanî
گوتوبیش بکن اما ده چارچوبه زاگونی دا هنک زانیاریان جه ور بگیرن سپاس کم ماموسه گلال سپاس کم جبو و درفته بله وکه کومت دسپی که دا جگوتی کرد بگیشتی لسرانسری سوریه یعنی ریجه کردان جسدی 20 در باستکه اگر وسا دابشکرنک جوار انجامدان و دمهری کیم کرد 40 کرسیین خود مجلس گل یا سوریه دا پیکتینن لی اگر مروف نها همویان کومیسر هفدو بکه 10 کرسیین کردان جی نینن باشه مروف دکاره وید آلیه یاسایی د آلیه حقوقی دا چاوا بنرخینه ماموسه جبر کو یک جی پیکاتین رسن ین جواکا سوریه بشیوه کی سیستماتیک تیتا پاشگوه کرنه هونه و یکید آلیه حقوقی دا چاوا بنرخینن بله دست بی که دا ام بخیرات نواد کن الافیس آخوا بهوینا کو ام دکاربن دربیرینه که باش دا آلیه زاگونی و یاسایی دا بدنا خویا کرن ج آلیه البجارتن کو ایرو سرانسری سوریه تینا کرن براسی وکی کو هاتا راکاندش خواهج دست دا و دردورا دصد و ده کرسی بن دا پارلمانتوی سوری دا هفته صدی جرجا و کو وك دسترات دبكي دي بيجي واكاد بسيون بن وكاسيتين جيرو زانا بنجبو بريفا برنا في ولاتي اف هالبجارتين كوشي دبن براستي غوركو هاتا خيا كرن كنترول كريا بالسيستما كهالبجارتني دمكي كما بس تاوي جي الغوركو هاتا خيا كرن تنجبو برياردانا يعني بيجن امذكرنا دستورك السوري دوم دار اجبرو ساجید دبیجن دبیکو یا هری پیوستو گرگ نه اواج بو نونرتیا ریجیا دشت جهان و بلافکرنا دموگرافی پیکاتین تدری ولاتی سوری ده لی دماکو مروف ودگره او پیمانین کودنا برا هزین سوریا دموکراتیک و ریوبریا خسرج علیکی و دسترات دمکی الشامي د حمی خالن هری گرنگ ده تکذیب ویا لسروی هابون و هینا کردان لسر جغرافيا سوري وسرانسري سوريا بالتايبت هرمن كرداوت وهردبجي سروكي سوري احمد الشرع د وقت بيجن داري خدا د بلاني خدا د غوتنين خدا د خزنامه كو سيزدها كو هاتا راغاندن جبو زمان كردي تميد غوت تايبت من ديك هيا جبو هرمن كردا دما كومروفا وسا بدي هاف براسيجي تيفيليك نيكسانيك هيا دنبرا او بيمان كوهاتي كرين وخالد كوهات ندانين او تكزين كو امبيجن سركردين سوري تكزير سردكن لي لسر جواري دواقع دا ام بين او تشتكي بروفاجي دي يا هاري امزن غبري دمكي او تابلو يا كوبزمان كرديساس دادغها حسكي هاتبو دانين كوشكا دادغي على حسكي بزمانی کردی هاته لندن بزمانی عربی و انگلیزی هاتانی براسیجی ابو جه شرمزار کرنے جه رد کرنے جحمو آلیین بکاتا کرد تفکر سیاسی آلی حقوق ناسه و کد زادکو مجی وقت پارزران ما بیانک شرمزاری و آلی درخستو ما رخنک تندل و کیکر جبرکو اویا ددی خویا کرن کو هی او هشمندی بردوامه آنها برزگریک ند نمرایا کرسی عنده دباوریا مده برزگریک ند وصا ند وردیا برزگریک دکودیا قالوا اب برلمانتو و برلمانتو کو كدبيجن جبو دامزراندنا دستورة كانه دوم دار لسوريا جبو افكرنا ولاتك اننا فندي لسرانسري سوريا ينجي او بردواما او هشمنديا نافندی هشمندیا نجات پرستی باش گوه کرنا پیکاتیان و مافین کم نتوان جبلی گله کرد پیکات گله کم نتو جهانا اج علیه اولیفا و هم ج علیه نتویفا هری گرنگ افا کو او پارلمانتو بوبا دامزرانا ولاتکی کو دستورکی او دستورها کو حمو مافي حمو بيكاتين وبالتايبت مافي قال كورتي ده وري تشسباندن وق بيكاتي كرسن لسر جواري وجغرافيا خوا اديروكي دجي مروف دخوازي چاوا بدي بر بيفاني يعني بارزون كرنا وان كريان كوتينا كرن براسيجي شخوا اف جهه شربزار كرني بو حمي هيزين
كردي لسرانسري سوريا افتش هرد كرن يجبركو وقت بيشكوتنا خود جوهد داي خويا كرنكو رجاء كردا زيدي بيستاهد باوريا من زيدي بيستاهد اما كو سرجميريا كفرميتشي بيشخوا اف هل بجرتنا قوتي كرن براسي قال لك يجي قلسبونو كيمانيتي دهنا يجبركو ترجع ايرو ام بيجن سرجميريا كفرميل سر استا سوريا چي نبويا تنزاني ايرو نشتجي هين سوري بتمامي چقاسن تاكو تقاربه دا بشكرنا كرسيان لسر استا هريمان وقرنا توان بلاف بكي ادو يمجي تشتكي ديجي بر جرينج هيا كو تارو جايرو او هيلا كارن او سجلاتي او توماركين سيفيلي قد بجنو سجلات المدنيه القلق باجار وهريمان وندانا جبر الشر بفشون درجه 14 سالان ده شر بفشون هبود نبرا بري او سيستما رجيما بري اباس و امبيجن اليه دن ايكو ايرو دسلاتا سوري دستي وعده افايا صدبك هاري جرينجا كو مروف ببيجي كو هالبجارتن قلسبون تدهيا كيماي تدهيا نسر بنجهك ابوري ترجع ايرو بنجها او بنتارين بنجهين اي ابوري لسرانسري سوري حمياتنا هرفاندن نا ببيجن ند روشك تندرستي ده يعني ند حالك صحي ده قبل بجارتنين هاج بروس هاجي ويد باوريام ده برهامي و نا كون جاوبن نا الجور او ده خوازن قالي سوري بالتوايب وبتايب شو قالي كرد بله تماشاوانین هجاش خو اف بوجي دوار حقوقي ده افجي نرينا امبيجن باريزر جلال كاساني بو كو دوار حقوقي ده دبيجا كو اف هالبجارتنين هان اوايكش اواين باشكو هكرنا رولا كردان لسر اردنگاري اوانه و خاباندنه که اشکريه كو دخازن كردان باشكوه بكن لسر خاكا وان و رولا وان تيك ببن دوار حقوقي ده بفي رنگي بو نهاجي ام بيجن اندامين مجلس مالباتين شهيدان جي درباري وان هالبجارتنين در قانوني ايكو تشيبون او جي نرينين خوبار وگرن رازيبون خو نشاندان شخوا هفكاري مسركفت سردانا وان كربون قالوا بون صحبت كراوجي يا راس نرينين خوبار وگرن رازيبون خو جي نشاندان برتكن تونجي وانجي جالي خوا نشاندان مش منها لبنار امنها بنرم بكانا ما يوان چيه بله تماشاوانین هجان هاجی ام لناوندا مجلس مالباتین شهیدان یا لباجار قام شلوینه اما نرینا دایک و باو بشیوه که گشتی نرینو فکرین مالباتین شهیدان جید درباره پروسه دنگداینه یا جبو مجلس گلیا سوریه جبو پارلمنت یا سوریه دا ور بگرن و که کو مبریان هاجی گوتی کردکن جسدی 20 سوریه و هری کیم پیوسته کو کرد ببن خودی 40 کرسی د پارلمنت یا سوریه دا لنها اگر ام حساب کن جدیری که حمکوی حتی بعفرین روجاوای کردستانه و دمه 8 کرسی کردان تنه و دنوا پارلمنت یا گل یا سوریه ده هبن گلو دایکو و باوین شهیدان چاوا لوان نزیکاتین حکومت دمکیه سوریه دنیرن نها امه لگل وان گوتوبیج بکن بریز عبید عطی کو او جباو شهیده کیه لگل ما دم باش سپاس کم جبو و درفته هون لوی پینگاوا جبو پارلمنتو یا گل یا سوریه چاوا دیبینن و وکه دایکو باوین شهیدان وکه مالباتین شهیدان چه پیاموه هونه لهمبری و گاوا کنه حکومت دمکیه سوریه پیک نه چه ببیج خیر هاتن آوت کن امجی وکه مالبات شهیدا گو قلنه کی گرم بها دو غراوی شورشه دش بو پاراستنا رمتا ویگلی سروریا خاکا سوری بگشتی مقالنه کی گرام بها دایه راسی یعنی چاوی هر کسی جی دما سیستم کی دموکراتیک تی آواگرن هیوی همی گلیجی جوان کسن گو تمثیلا و ویگلیت کن جواکا ویگلیت کن نرخی ویگلیت کن او جی برلمان ده برلمان گل یه سوری راسی بریارن گو درکتن یعنی نلگوری نرینه ما نلگوری هیویه ما گو ام بشکی اساسینه بس شکی راسن جه پیکاتی سوری هجمارا منزیکی يعني 20 صديق قال سوري هي
اما تنه دبي گوزه تربیش بر اسای کی رسمی نه هاتی گرتن حتی به دقیقانه نلگور هیوی نرینه من یعنی تنه نها چهار کس جماع یار کرنه جبو تمثیلا ما بکن راسي شكي شاش يعني قد ام تبلي نابن وام قبول جيبه كناكن يعني قالك اللي بقالك يدش بيبي لغوري ما فهمه محمد ساتر ما زيدي ما في اخوان نخوست يعني لغوري ما فهمه قالك هجمارا كرسي مد برلمان ده بلنتر بيبي تاغو او كسي ما عيار كرنا او كسي تمثيلا مكن او كسي مدنجي خو برنجه كي ديمقراطي دايوام او اهل بجارتني جاركي الويدري او ما في قال ما في قال كرد وبيكاتيه بهرمي بباريز تمثيل بك يعني الكور نيزك بون نوصا از نيزكن شارج بينم جبوي كيجي ام تبلي بيدن داني نابن وام دنگي خو ندن يعني باشه برس عبیداتی از وی پرسیجش تا بپرسم لگوری و دوی هریکیم کرد مجلس گلیا سوریه دا ببن خودی چند کرسیان حتی کو کاربن بریاران در حق پاشروجا گل کردا بگیرن تایبتیجی کو ام بحثا گلکی قدیمی یل سر و آخر کن و هریکیم جی افسر 15-16 سال بونه گل مدناوا شورش که دادجی و فدکارین به همپا و گلکی مزن شبو تمام سوریه وسا پیشکش کردن داعش تک برن ایرو رولگوری و دوی کرد هریکیم ببن خودی چند کرسیان ده مجلس گلیا سوریه ده راسي يعني شخوار قال لي كردجي راسي همو باجارن سوري بلاف كرينه وهجمارك مزنجي هي يعني نريني ما زي حطا شلي جرك تمثيل شما ده برلمان السوري ده جي خو بكن برلمان قال ده جي خو بكن تا ام كاربن ما في خو وخستكي قال خو ودنجي خو دوي مجلسي ده بقرن وبجي بكن يعني ام بارسنا نرخي خو قال لي خو همي بيكاتيه بي هرم جان دكن ام كارم ببارزن اجدر بي ويكي وين قبول كرين وين الجور نرينه قال ما به وين نبقى وايكي ديمقراطيك او بلاف کرنا وان دنگا و هاته بلاف کرن جبوه کیجی امرخنه دکن تون و ام سروي اساسي جي وكي بريارك سياسي ام تبلي دبن انه ام تبلي بيدن داني نبن و ام نبن علي كار يعني باشه گلکی سپاس بوده بله تماشاورین هیجان هاج دایک کما یا دنیا جعفرین یا جچه کرمنش لگل میا منرین اوجی درباره هل بجارتن المجلس گلیا سوریه دا ور بگیرن سپاس کمیاده دم باش و که کتجی زانی ایرو رول تایبت جبو پارزگاه حسکه و لباجار کوبانیجی جبو پارلمنتو یا گلیا سوریه پیواجو یا هل بجارتنان یا انتخاباتان دست بگیریه و لگوری که خویای جبو کردان تن دنابین 8 و حتی 9 کرسیان دهاتی دست نشان کردن هون وی که چاوا دیبنن 8-9 کرسی جبو گل کرد کو تمثیلیت آوان د پارلمنت یا سوریه دا بکن تیره دکه خدا از دبیم وقت گل کرد یعنی تیره ناکه گوچن که هف گل کرد ده هر جی کی دو های یعنی دوی عرده سوریه دو گم جیان دکن به هف را همو گل یعنی کرد ده هر جی کی دو های یعنی 8 کرس پر هندکه یعنی هجمارک پر هندکه یعنی گرک 40 کرسی ما هبت في برلمانی دو یعنی هرو هف جواکا لهمبر داعش او یا کمین گرابی في گلوبی یعنی ایگو پارستنا سوریه کری في گلوبی و هرو وارد یالی کرسیا داشی کرسیا کم بدن یعنی اتش کی پرشاش دبینم نه جدای یعنی گرک لخوا وگرن یعنی ام دوی انتخاب ام نروزینه گهگر آنا بکنجی ام کسک دنگی خانادن و گل کرد گرک ام دنگی خانادن گو کرسی ما هندک نیانه باشه یاده لگوری تا پیوسته هری کم چند کرسین کردان هبن ده پارلمنت یا گلیا سوریه ده حتی کو بکاربن داخازن گل کرد ده ناوا دستور و ده ناوا قانون و یاسای نوی سوریه ده پیک بینن پیوسته چند حب کرسین کردان هبن هری کم اگرم خدا هری کم ادم یعنی 40 کم و نزیده یعنی 40 کرسی کم و نزیده لام حق کسی جی تجارا ناخن قام جواك جشتي بهافرو جيان دكن ام حسب غيري خوشي دكن 40 كرسي مادن هنك دنجي هنا مكوني دنجي هنا ام جشتي بهافرو في برلمان ديون بله باشه یاده از وی پرسیجی اشته بپرسم چه داخازین وهنه چه خاصتین وهنه وکه
دایکێکە کورد وەکێک و هەر کەشی زانێک و خەلکێ کورد جواکا کورد gelê کورد gelekî herî qedîm û herî kevnareye li ser vê erdnigariyê li ser vê coğrafiyê dijî îro ro çi daxwazên wan çi hastekên wan دغازی ما ام دغازن یک بینو و گلی چه به یک بینو گلی کرد بری گیو چه به گوان به هفرو کنه بن پیشه تشته شش وری سکنوندن یعنی گرو ام وقت بری هف گام به هفرو نبن یک خدا گفت من هیچ این دهارن ام بری گیو وقت گلی کرد گام خدان ایرادانه خدان ماونه ام یک بینه دغازن gelekî spas belê temaşavanên hêja bi wî awayî bû ew jî nêrîna beşên cuda cuda yên civaka me bû bêguman fikrê xelkê me jî ji me ra gelekî xwedî girîngiyekî taybet e û em jî her tim nêrîna gelê xwe fikrê gelê xwe ew çi dibêjin çi difikirin çi pêşniyar dikin em her tim wan daxwazên wan bi şêweyekî rasta rast ji cîhanê û ji raya giştî ra radigînin ev jî yani wekek we jî dîtî gelê me dibêje em van hilbijartinan boykot dikin rasta navê wê meclîsa gele lê ewa tenê di çarçoveyekî formalîte û şeklî de sînordarkirî maye ji ber ku ya rast gel cihê xwe divê meclîsê de nagire û gel jî dengên xweşbû wan kesên ku dê di paşerojê de nûneratiya wan bikin nadin ji ber wê yekê gelê me dibêje eva ne prosesa dengdanê ya gele ev ya tenê formülasyoneke şekliye tiştekî şekliye ku tenê desthilat çend kesan destnîşan dike lê tişta ji vê sosrettir jî ku kotaya jinên Sûrî jî di vê derê de hatiye paşguhkirin ango parlamenterên jin yên ku di nava meclîsa geliya Sûriyê de cihê xwe bigirin rêjeya wan jî gelekî kêm e tu hemûyan komî ser hevdû bikî belkî 20 parlamenterên jin dernekevin ev jî ji bo sosrete bi rastî ji bo seranserî welêt jî ji bo sîstemê jî sosreteke cihekî ku jin cihê xwe tê de negire ku jin tê de pêşengtiyê neke wê demê bêguman tevna wê ya bîngehîn jî dê pêl bi pêl birûxe û ji holê biçe ji ber ku esas ya ku civakê perwerde dike ya ku me tevan perwerde dike ku yani fikir û zanistê pêşkêşî me tevan dike bêguman jinin dayîkên me ne ji ber wê yekê paşguhxistina kotaya jinan jî ew jî bi tena serê xwe sosretekî ecêb bû bi vî awayî bû temaşavanên hêja min û hevkara xwe zozanê me xas em ji we ra romala vê prosesa çarenivîsaz ji bo gelê Sûriye bikin bi vî awayî bû gelê Kurd û bi giştî gelê Sûriye jî çi li herêmên peravên Sûriye civaka Elewî û çi jî civaka Durzî li parêzgeha Swêda li muhafeza Swêda ya Sûriye hew jî van hilbijartinan boykot dikin û di heman demê de nerazîbûnên xwe yên tund û dijwar jî dînin ser ziman em ber bi dawiyê va digihêjin spas ku me temaşe kir her serfiraz û serkeftî dibin hûn jî li ku derê dibin bila bibin pêwîst e em jî heta dawiyê xwedî li mafê xwe derbikevin û em tu carî dest ji mafên xwe bernedin ji ber ku îro evrêk bi saya xwîna şehîdan ji me re hatiye rûnî kirin wan erka xwe pêkanî lê ew emaneta dîrokî dane ser milê me pêwîst e em jî di hemû kiryar û liv û tevgerên xwe de bîranînên wan şehîdan xwîna wan giyanê wan yê pak û pîroz ser şopa wan jî bimecin û destkeftiyên wan jî pêk bînin her serfiraz bişim xatirê we